preverili na licu mesta, kaj je z izidom. Laura? Koliko je? 3-5. Bomo poskušali urediti. Šest proti 4 je izid. Trenutno. Evo, tega mi delaj. Tega mi delaj. Si popravila?
بصوا لازم يسمي على السيرفيس
21, 17. Odlična obramba in še en blok za 23 prvega niza. Zelo dober servis. Daleč mora podariti v žogo. In v obrambi to je 21 proti 24. Zmorejo v tem prvem.
kamera, začetku organizacije. Brezovice, 4-2, trenutno. Lenič ponovno odhaja na servis. Za ekipo Črnuč. Varanje. In imamo 3 točke prednosti za ekipo Brezovice. Servis. Tempo. Točka za Črnučane. Izenačenje za 4-4. Ponovno. Tokrat močno.
paga funziona service questo panie zmanjšana 12 proti 13, libero ekipe, če 2 igrati tudi trener zaradi poškodbe. Mira Kosanc servira v out, 14-12, uspeh na servisu Brezovčani držijo razliko na sredini drugega niza. Vseeno gre za lokalni derbi.
услуга tokrat uspješan servisom kontrapriložnost, vidimo, i što se ne motim je bio to Skripal, koja je za šunuče, break točku, i to je zanačenje. Uglavnom signing ljudi igrali založnik servira, šunuče, zdravog zanačenje, drugim izgledano, servis, Renko, zaključuje za 17:6, čim studira, dobar servis, nešto je ugodno vraća,
So, koliko je 26? Pa imaš napisano 25, 23? Res? Meni piše 25, 24. Pa delaš na tistem istem? Ja. Okay.
Santana mi ne dela. Če nimaš 4 kanti, koliko lahko dela samo 3, ne? Koliko pa je rezultat? Koliko je rezultat? Še ena. Bi še kaj serviral.
branil žogo, ampak nažalost čez igrišče. So bili še četrto kamero. Tako da bomo imeli res prenos v živo s 4 kamerami. Kot se za derbi prve odbojkarske lige tudi spodobi. Lenič je medtem serviral asa. Izvrstno. Še en as servis za Leniča. Še en dober servis za Leniča. Še dodajec. Luka Brezovic zaostaja v tretjem nizu. Servis zaključuje.
Moč ti odhaja Brezovice, Max in Pušček, na 17, še enkrat bo serviral za float servis, dober servis, uigrana akcija, paranje, in mora ne vem, če je bil v tej tekmi trener Brezovice služil, je to vsekakor moral. In 14, in če se bude prednosti, da so od servisno Lenč, Lenča in človek pač naprej še znal ni pustiti.
ne znam, pak na servisu, giochi dei vecchi coach che sono giornalisti esilo, fanno presentatori, possono essere fatto che il locale service
Libero, skušal se da bi to žogo rešio, nije uspelo, nekoliko prekratak inputa, se zdravo i grafičnost vlasnika, letnična prezivnica, zelo dober se pravi tudi, srednjo fotografija, to celo četvrtkrat, više zelo bombov out in izid je izenačen na 23. Float service,